Play a pay baro kiba pet yakan ko khubor jungi upet ngo cable news. Kimat bakong san jong ko khubor man takata yo kilong. Pa ke election committee ka VPP yak kapteng Dr. Bats Kamarbo banyak kun yak election MP Lok Sabha. Ngampat ju asngo badan bapa kelaniam shua banyu admission ong uba AL Heg. Syakring kisamla haka HNLC ban ai ke jing CEO ko babha bat ban train na kabanta ka ri bat ke jat dum riu ong ka DGP. Klat Hassan kalong kemi hadian basayu kali hakat armer bernihat. Kala bat ban katrok kit do yong yaki kali haben di hati klat kawai kalong kemi. Tombor kirunar ya u register ka nehu. Yo pedang Hajar khandai spa andreu phaprangut ya ka sithi thungkam haka Meghalaya Police. Bat kasat rong kusi ha amkoi ban penne yala kariti dusto. Ka election committee jongko Voice of the People Party VPP hakala sing ublay jongka tayo kala pha ek kerteng jong Dr. Bats Kamarbo shaka State Executive Committee ban ai ek jimenjur yak jingterwa banya kun ek election MP Lok Sabha shitang samoy nakaseng VPP. Halor ka ne ke jingterwa uba Bats Kam ulapan pau ba pediang sngobha yak tay ke jingterwa jongka State Election Committee ka VPP. Hadian baka State Election Committee jong keseng VPP kalapha ekaketeng jong Dr. Bats Kamarbo banekonik election shiteng samoy na kabenta ka Shillong Parliamentary Constituency. U Dr. Bats Kam ulepan paw ka jing kloy jong u ban shimya kene ka jing clear. Habagaran ni kilat patay ko bora kalay tarik ulaber Hajar arpun riyaw u Dr. Bats Kam ulay kublay kaseng badong bu priang sobhay ka jing jiet jong ka Election Committee kalapha ekaketeng jong u shaka State Executive Committee. Ulang bu kloy ban shimya kene ka jing clear menekun kumukertong na kaseng VPP na kabenta ka Shillong Parliamentary Constituency. Ulakan maru yu MP barem u Dr. Ricky A. Jason-kon ublaklat kendit no. U Dr. Bats Kam ulang bakani kalong ka jing do ka bakrawe kaseng bat ka jela. Da ka bakadaw bakum unong tri barit jong kaseng ukloy ban shimti kene ka kam. Ban kentiyo wikalaway jong jat ban riyo bat ban penti kena baga jingi I jingai jong kaseng kan urlong ha ka jela. Walau lapan pau baga jingi kon iki election kam day ka basok nri Dr. Bats Kamarbo udan gijing syania ka bakrawa kinong kersyan. Ulakan tui ki dekot kaseng ban shim sting nri ban trishtom menyo e gijing job. Ulang ba kaseng kan let show pat ba ban pensngoy kinong rim jong kaseng ba kadaw bo pat ba ula sakhi gijing syakri kabachet raham joki MLA bat MDC jong kaseng VPP. Ulang syo ba kaseng kadang naglenti ka babyang nri gijing trishtom kalong keberan kam ban penti kena ya gijing job. But kawin ko pagkakwa no rumah ngana kaya ka juga keluar ada iti baru kiat baik berarti pangan long utaw kertong na kata ka election site semua kapan selection na kada juga jingklat no juga MP itu ni seriki te ngai kumu nong tri berit jo party kalau ben shimi kerja kekli nak bentang lawai jong ka jabenri ujungi namta kalau jelai but kam yang men tindi kenapa ini ka jingai jong ka party kan urlong kan ke cara pi ko wi long ba ga jingai kun ngim tip ya ki wi ki ben ya leru ini ngi dan la jong ka policy ki jong dan la ki jong ka thong ki jong dan la ka jong ka jing thu ki jong ting nya chupai ba ringkat bagi kita ki jingmu bagi kita ki jing ki policy ringkat bagi kita ki no rim jo party kita ka bang ni chi shau pai ba ke ba election pi ya ka bang yele election ni nilai be daga bersim ke jing suskan nilai check election daga bersim ke jing shania kau pai ba but kumangila ai kita ka jing shekri shupai ba lingba ki MLA ki jungi lingba ki seriki dan lingba ki MDC badan guru jungi ru te ngasgo ba ka party kadon hakara pada lentik baskem bat polisha ka jingjob Henry nimdai pada ban shimsting nagarian juga party nagabat nagarian juga haru kan shimsting gani ini happen jadi sitom ini happen dari sitom ya kamu pergi kena ya jingjob
Ka BJP Meghalaya hakas nga jong katayo kala penrem jur ya usunil diodar ubalakran to met ya kabalang Kristan ha ka Indigenous Faith Conference bat nakaliang unoyalam ka BJP uba AL hek ulong ba kejingkren usunil diodar kadai kejingkren shimet bat kamdon benta AA bat kathong lane karukom perkhan jong ka seng BJP. Ka BJP Meghalaya kalapan pau ya kejing sngokya ba kejing penrem ke bajur halor kejingkren usunil diodar ha kejing wane shimbata ju ha Indigenous Faith Conference ke dalang hapenter. UMLA ke BJP uba AL hek ula pensyaipat ba kejingkren usunil diodhar kadai kejingkren shimet bat kamdon benta AA ba kathong lani karukom perkhat jong keseng BJP. Ulito bagi nang ilam ki ba klia jong keseng BJP ha keriru kila shimkhya halor kene kakam bat kila penram jore kene kejinglia jong u. Uba AL hek ula penpau banambar ba usunil diodhar umde udkhot jong BJP Meghalaya. Kesenja manlai ai persyayu kasyong hakti joki nang ilam jong keseng BJP ha keri berokawai. Uba AL hek ulong bah kejela Meghalaya MGI badan kejingpa ban kelaniam. Ha kijaka pulie bat ulong badan bon ki skol ki college ba kijaka sumar. Ndrai 4 jio asngo badan batang sisian ru badan ki badawa bade ban kelaniam shwa. Ula penrem bagalong ke babakla ban kentok persya ikan yam kebano senyang shibon na kebenta kebahagamiat juk imlang salang ha Meghalaya. At a very short notice, we have been compelled to call this press conference urgently to address a malicious campaign that has been unleashed in social media against us, that means BJP Meghalaya, using Sunil Diodar's unfortunate and meaningless statements as an excuse. We take this opportunity to make it amply clear that Sunil Diodar has nothing to do with BJP Meghalaya. In fact, if you realize, not a single BJP leader from anywhere in the country has supported his statements. The contribution of the Christian community to the state of Meghalaya cannot be denied by anyone. Reverend Thomas Jones gave us a physical shape to our language by creating a script. The church, irrespective of denominations, set up education institutions that serve us even today, providing quality education at every nook and corner of the state. The church spread the message of Lord Jesus Christ in Meghalaya, asking us to love each other, which makes Meghalaya one of the most hospitable places in the country. Anyone who questions the contribution of the church to our society only proves himself to be ignorant, completely removed from reality, and worthy only of contempt. I would like to also put on record that our president, both our MLAs, had registered a strong protest with our central leadership, who agree that Sunil Diodar's comments are disgusting to say the least. Mr. Diodar was taken to task by the leadership team of Meghalaya and my central team. We are certain that Sunil Diodar by now regrets his thoughtless and tasteless words. I repeat, for it warrants repetition, that Sunil Diodar has nothing to do with BJP Meghalaya, and as a party, we distance ourselves from his comments. We understand it has hurt our Christian brothers and sisters because it has hurt me, it has hurt our Honorable MLA, and as long as we are here, we will ensure that nothing can be allowed to go against the Christian community in particular, and also any other religion. Because as you know, in Meghalaya, we respect all religions. So we condemn the statement given by the Sunil Diodar recently in the village at East Khasi Hills district. As you have been witness, also we have seen also in the functioning in our state. Forget our state, even in our country also. But I just want to share with you, we have so many educational institutions, we have so many healthcare institutions where all the people from all caste, creed, and religion
I've been studying there, taking all the hospitality care there in a hospital. But we never seen that a single day, single moment that is happening, the Christians are converting anyone. So the statement given by Hunil was very, very wrong, and we condemn for that kind of statement. Chief spokesperson ke BJP Meghalaya uba M Kharkrang ulapan pau bakum ukristan usngutu kanno ke jingkran ka kata ke jing sngo jigi patba ula keno bagadon ke jing persang ban penyaso ya usunil diodhar bat ke BJP Meghalaya ke balong babakla shibun ula kedo ba usunil diodhar uwan kum ubriu shimet bat ukran kum ubriu shimet Maria Jagane ke jingja General Secretary ke seng ula thok shiti syau ban betha bu de ban panma bat ulale kata Uba M Kharkrang ulapan scam bagi BJP amtang ha Meghalaya hendra ke ribro kawai kam jupan ya perniam. Ulong baga seng ke buram ya ke jingno senyang jagi balang baper klem dan nyaw ya ke kerteng. Ka BJP Meghalaya ke penrem jori usunil diodhar baga pensyash ki patba baga seng ke yang scam lo ke nongrem ban buram ya baro ki jat nyam ha ke jela. Nay you lang nakaliang president ru nang liang ki MLA jeng BJP jungiru kila take up at ki central leaders jungiru along dengan keren jumu but makiru kila apply back this is unacceptable but whatever action ki shimaki nang ni khpat na kan la song ki marum de u khot ko BJP Meghalaya ti ni e ka jing start ki tamang try kan dan hi ke ru bikin take action a lot Nong ai ketian ke seng BJP uba M Kharkrang ulapan tip bahadu menta ke seng gelap perlaj ya ke kerteng jangki kak kendai ngut ki kertong ki bane konik election chaka Garo Hills Autonomous District Council. Haba keren kinong patai kubor uba M Kharkrang ule itu ba ke seng garang kemilinti ban bishar bani asyusyu ya giwai pat ki kertong ki bandang pan tiket na ke seng. Ulapan syai ba ke BJP kan pinekonot abaro ki constituency dar ke yo ki beri ki babiang bat ki ba ikop banjob. Haga baydai bagi jingit terilang bagi baypat ki sengsan pertai uba M Kharkrang ulapan pau bahadu menta kampak dan kanu ke jingit keren bani terilang bagi bay sengsan pertai haga ni election syaka Garo Hills Autonomous District Council ya keba selong no shen bat ke seng kadang yeng halaki jong ki kejat adu mentang ni la pemi me first list kat kendai ngi kimi de tir gindang dot ki ki tang try mentai gindang le ka survey gindang le ke bedon kam whether vulnerability factor very done boleh tang cuai tiket untuk tinggi community bukan sami biang sudah second list probably untuk dapat katakan aku ndai Hatu ko BJP kan yakun lut na baro i constituency. amla larangi yo ki break ma biang tinggi ni akun lut tanai larangi yo ki break ma biang dengan cepatnya le akan kam jemut kan kalau mentang kat kendai lut bagi sutu kan long ni le tinggi le Haga baydai bat ke election shteng samoy na gabenta ke Shillong Parliamentary Constituency. Uba M Kharkrang uloong bagi seng keladap ban pensngau shiginong yalam ka BJP ya Delhi bagi kuat ban bu kertong na gabenta bane kun ya kinik election shteng samoy. Kani kejaka kala thli ada yang kejingkla no u Dr. Ricky AJ Singkon ubri MP na keseng VPP. Kinong yalam ka BJP ya kejela kilaong bakin kentu kinong yalam ka seng na Delhi ban ailat ya kejela ban bu kertong na market kot kitrang ban dan na ujong kertong. La ban penken mau bah ke election chaka Lok Sabha hakasnam arhajar arpusau ke BJP kala kersyana ke NPP kat kum ka hukum ni gibor ke bahalor. UMLA ke BJP budkot ke National Executive Committee uba ALHEC uliatho bakinong yalam makajala kila sedang ya kejingya keren ba kila pentip syau presiden ke BJP ha Meghalaya ban khot ya kejingya lang bakerki. Uba M Kharkrang unong aiktian ke BJP uliatho ba ka seng kalarai bane kunhi barkinom kersyan ki waipat. Hagasnam arhajar arpusau ke hukum na Delhi ke ong ban kersyan ke NPP barkila buat ya kata. Neri menta kakam kadang don hapok kejingya keren. Uba M Kharkrang ulapan pauru ya kejuk kejengmut baki kuat benikun mereka rai ke bakaduk kan syong hakin nong yalam na Delhi. BJP last election also nang ready banile la don kertong tama of course last hour pada kawan ka direction po Delhi ba ini ber support ya candidate wing pada political party kembolong any election ni BJP ni penkret but ni community but this time ni nyelek MP election kan ni po Shillong seat ultimately we have to abide by direction for central
leadership jing mah ngim la ban le palat ka ta kan te ki gidan gilat gilati ki ku ban wa ban survey ban dai it's up to them dah Oka BJP kalau ada nak ki kertong ki bai biang nak bentakan ka MP election. yes gidan candidates babyang te dal ade kapur situ Ka Meghalaya Pradesh Mahila Congress MPMC hakala sngu blay chung katayo kala penlong ya ka signature campaign ne ke jing ki da ka balum ya ki jing soi hakanang ba shalong ban persya jur halo ke jing kno jong ke jing mi ka kerteng menteri rang badu kari Narendra Modi haka Epstein Files. Ka Meghalaya Pradesh Mahila Congress haka Arthur Ulver Arajar Arpun Rio kala penlong ya ka signature campaign dan ya ke jing soi kerteng haka lenggonong ba shalong. Kini ke jing ki gelong ban persya ke sarkar NDA bat kamtam yang menteri rang badu kari Narendra Modi halo ke jing kno ba ka kerteng ju kadan haka Epstein Files. Kini ke jing penlong ya ke signature campaign kalawan hadian bunong yalam ka Kongres Rahul Gandhi. Ula kena ba kejing mi kerteng menteri rang bado akikat kislau Jeffrey Epstein kalong kejing mai ke Riti Senshar jong kari India. Kesang Kongres kadawa ba Narendra Modi udah ban pensyai penpau kejing shisha halo kini kejing adai ke belak ban keta ke Riti Senshar ba kejing adai jong kari India bat kiwai kiri. Kini kejing ki kedai halor ki email ki balami ke Epstein Files ki belak kadawa kejing lait menteri rang bado Narendra Modi sya Israel hagasnam arhajar kan nyo. Wala ketenat kambari ke sarkar pedang kala kentak jor kini kijing kena bat ong ba kini kilong tang kijing kran ba klam nongrem jong we ubriau uba kuak ban pun but nam ban keseng Kongres kadang dawahi badai bandon kijing toket haba kran haba sedang jong neka campaign ikong Joplin Scott Chela Presiden jong ke Meghalaya Pradesh Mahila Congress lepen pau kijing sokya halor kijing nong jingman jong nang yalam ke sarkar pedang da ke bakado bagane ke signature campaign kelong ban penpau kijing penrem halur kikat tu kane ki menteri sarkar NDA bagi dan haga file bagi lap jong Epstein. Ikong Shela ila benrap bakum kilong keme. Kamahila Kongres kesngo bakalong kakenti ke badan kam ban pendram ki dalam sarkar lada dan ti hakum kini kam tu besni. Jadi khot kamahila Kongres kelihat keleng kenong ba shilong ban shibung jingsoin kipat ba. Keseng Kongres kapun kesan bagi jingdon kerteng jogi sarkar India akin ki file ke penjak buram ya kari akmat ke perkai. Kamahila Kongres kabuk jingkeli lagi ni kijingnya dai gidan jingta na yam kijingnya kran bat ki bai pat kiri. Mantaka janmi ni don hang ni po Congress Bhavan bangiraya late ban pelong yan ba signature campaign nambar bangi yok snow ba ki menteri sarkar jong kay NDA ki don ka jingya day mo lani ki don hakataka files kabakilap jong Epstein ti mentang ni kwa bakino kita ki menteri ki badan akan ka NDA government kaba yalam da ka BJP lada ki don kita ki bayar day ne ki don benta akan ka Epstein files ki day ban resigno naka kam ka jongki bakibat haka parliament tingi kung kilong kami ni sokya mo haba kalong kumni haba kidon kita kinong yalam kataru hapo center sokar kumi kidon hangta bat kia don hakum ki tindak hakum ki kita kum kilong kumi ni persya pada mentakasni ya lek keleng ka sor bangi lek banci mekanika Ka Director General of Police DGP ke jala ka kong Aida Shisha Nongrang kala ong baka hinyo trap National Liberation Council HNLC kala kreng ye kisamla ban penyeso syakani ka kenhun king atyar bean da ka bale online da ka baterwa ye kisamla ban aya ke jingsiu ka bahe bat bakin tray na ka banta ka ri bat ke jat ben riu. Habai keren bagi nong patai kubor haka arpu pratrek urempang arhajar arpun rio. Ka Director General ki pulit ikong ay nong rang iloong bagi don buon ki samla ki bala syakring ban peneso bagi sang HNLC. Bagi samla ki bala peneso ka dileng bag online bat ki HNLC kala kring ban ay ke jingsia ku babha. Bat ka kerpat bikin train nag benta gari bagi jat ben rio. Ka HNLC kala kring ki samla nag jakasor ki kapsor bagi tan no kendong. Bat
Ilaong baglayo bon teli ya ki kerteng badla itu ru ya katu kan ki breu ndai ha bapet ya gajing keren ngejongki ha keren san social media kidang don bon bha. Ka Director General ki pulet la kentu ki samla bi de bani nujor bat bishar ki jingkular bat ya ki jing shisha namar ha kesnam ke balalej kila don saungot ki balawan pendamuat. Namar ki jingkular ba ki jing shisha kaya per bat bon sien kemla setia ban pen urlong ya ki jingkular. Ila kubur ru bakila don ki bala let pet syari Bangladesh. Bat ila kentat ban ai kinu kinu kijing tip ak bedai bat kito ki bala let rung syari Bangladesh. Namar kijing yo kijing tip kamlong ke bapaka bha. Lia thu ru ba kijing sya kem uban job bat udon bok na umsning. Kani namar bakila don keti ha kijing bo ubam IED ha umsning. Bat kinong toket kila labru igi video hagi mobile phone ke bapan i kumno lasnai ubam IED. We've been doing a lot of analysis because he has been cooperating very much with us. We've gotten not only a significant number. I wouldn't like to quote any numbers at the moment, but a very significant number of names and number of people who have young people who have because their system of before they induct anybody, they ask them to send them their epic cards and all that. So we have a number of epic cards. We've identified a number of people, but when we look at their social media interactions, because a lot of this recruitment, so to say, is happening on the social media platforms, on the social media handles of the HNLC. When we look at the interactions, it is largely for a significant number of these young people, it is basically just the first interactions first and the sending of the epic cards, etc. But they haven't really gone beyond that. So we obviously are taking we will be discussing which of these people who have there are some of course who've done much more than that, like the two who were arrested from Umsning, Banjop and Don Bok. They of course had gone just much beyond just talking about joining the organization. They were involved in that ID case in Umsning. But like I was saying, the bulk of the people whose names have come out were largely just basically interactions on the social media platforms. I would just like to tell them to check on what they actually are promised, and also look at the fact that we are getting surrenderies. Why? That should make them question why are people who have joined the organization and then have gone across because in this year Basanti was the name. Last year we had 3-4 surrenderies, and all people who have just joined. I mean, have not been there for very long. Because what is promised and what is the reality very often doesn't meet. It doesn't meet. Ikong ay nong rang ilieto bagi pulet haka arpun nyaw terek urang phang bagi sing tho dieng kila penlong ya kejing kenra bagi liok ban kurup ndrup ar metric ton udawyong nag district East Janja Hills. Bagi loong bagi ladon santeli gikin huan rengkat bagi magistrate ki officer katanat mining bat transport ki balet ban penlong man la kesengi ya kejing kenra keleng jaka. Ila kubur ru ya kejing duna kejing don jaki pulet. Bagi loong bah katayo kubanwan on sa penrong kam thamai ya ki arhajar pras pangut. Dari kini samla ken hab banit pendap syai kejing hikai pentebet kaban syempor kumba kendai ne shpubna ai. Haka baydai bagi jingja jong kejing bethai haka pardoyong ha East Janja Hills. Ilong ba imkwa pan kran ai mentai kania namar bagre kam kalong subjudice ne kadon hapo ka jingkmi jo ka yeng syari. Ilong baga yeng syari ken sa syong tian bishar kena kam haka santarik ulber. I wouldn't like to comment on that. That is sub judice. On the 5th, we will have the next hearing. You all are well aware of what the court has, the observations that the court has made. You would also be aware of the number of things that the East Janja Hills Police, not only East Janja Hills Police, but the police at large has been the actions that we have taken. So beyond that, I wouldn't like to. Some seizures, you can tell us seizure of. Seizures, it keeps changing because every day they are going. There are 5 teams which were constituted to go to different things, both with the other stakeholders, whether it's magistrates, whether it's from the DMR, whether it's from the transport department. Those teams continue to go to carry out their raids, and even yesterday there was, if I'm not mistaken, about 62 metric tons of coal. An estimate was seized. So that figure keeps changing because every day we do have. Do you have manpower to deal with on a daily basis? Not really. We really have a shortage. These 2,800 who will be inducted this week, next week on the 5th,
But even those also they would have to still undergo their basic training. So we are looking at a minimum of 9 to 10 months before we can actually deploy them in the. Working President Kaseng Riulum United Democratic Party UDP ubak polling do ulaong ba dan jing tmu AA banyak kun yak election sitang samoy jong ke MP Lok Sabha hendrai ku MLA ukwa ban sakri yak pat ba ka West Shillong bat ban kentiu yak jala Meghalaya. Working President Kaseng United Democratic Party UDP badu menteri berem kesarkar jela ubak polling do ulah penjai ba dan jing mod AA banyak kun yak election MP Lok Sabha. Bad ulah kentaj ru ya kanu godo kejeng terwana kalian Kaseng halor kani. Habakran hikilat patai kubor haga santrik ulah ber arajar arpu hendrio. Ubak poleng do ulah penpau bagajeng terang juu kalong ban kentiu ke jela Meghalaya bad ban cakri pakai ginong jit juu na ke West Shillong constituency. Ubak poleng do ulong bagajeng mud juu barok ke Shongbet haga sarkar jela bad kikam ke berhangsa ke babun ke beriman pendap hapok ke jela. Ulah penrap ru ba Kaseng kadang kinong elam ke betebet nerima hukum MLA ukwa ban penhun ya kejeng kerman kinong jiat na ke West Shillong constituency bat penbiang ya kesemoy terekam kabasan snem kaba ulah dak ban kular habala kelipat capang ke election ke Garo Hills Autonomous District Council uba poleng do uli tua ba Kaseng kampat ciem ya kanu kanu karai ulang bo ompat ya jeng tip ke bapania namar Kaseng kampat ya kendua bat u labun kambah bat ka budget session jong yang darbar tauan ke jela bat kikam jagaterat social welfare. As has been mentioned by Party General Secretary, we are yet to take any call. So, but you are planning to put up Canada? I'm not aware because the party is yet to meet. What is the scope of the party? Because I really have no idea because I have been preoccupied with the budget session. And thereafter, I have also been preoccupied with activities of the Social Welfare Department. I have decided to focus entirely on state politics because there is so much to be done in the state and there is a clear gap of capable leaders within the state. Therefore, my entire focus as of this moment is within the jurisdiction of the state of Meghalaya. We have capable leaders, but you will also realize that we have just crossed the 2.5-year mark of the current house. I would like to ensure that I complete this term to the satisfaction of not just the electorate of 18 West Shillong constituency, but also the state of Meghalaya. But if the party makes a request to you to come to... I will politely decline such a request. Uba poleng do ubadai u advisor ketenat social welfare boleh tu un sashim kia benekran buat usembut menteri rang ba kejela ubalong menteri ketenat korbari kejela halor ki kubor ki bakeno badan MLA barem na kejela Manipur badan peti ha kaban penyak yo drugs ha kejela Meghalaya habakran lor kene kamat uba poleng do uloong babantip benia ekor kom terekam bagi jing syabaro unse kendo bade selok kam benia badu ba preston tensong Uba poleng do oleh pensyai bagi sarkar kesimkia ban kenra barat dengkong yu drug sa kejela. Ulang bagi jeng kenra menta kalalong man kapor bat kanang yai jeruk kumjo kanang ban yo ban kenra yu drugs. Sarkar kesimkia ban ai persyai kan ikejeng seniok ba penjat iki samla bat ulah benrap ru babon ki but rekam ki ba 4 la ban penmi hau pat ba namar kejeng long kerpang jong kene kam khai drugs. Namar ka jingjor ka kam kabede bu drugs uba poleng do uli thu bagi sarkar kelarai ban penklan gi village defense party haki hotspot dan iki jaka bajur drugs. Dak ba kedau bah ka khalai terik uleber arhajar arpundrio en pentri kam ya ka VDP hanong sopo mau prem ban pet ngor persya drugs. Ule kentu ye gidor bar senong ban wan cakmat ban trailang ba ketenat social welfare bat ki pulet kum ki foot soldiers ban yada ya gi senong ki thau. With the SPANTF and we have already gone ahead and decided with the Dorbarshnong of a major hotspot in the city, which is Dorbarshnong of Nongsop Upper Mauprem, that we will formally launch the village defense party of that area on the 13th of this month, meaning next Friday. Progress we have been making. So this will be the second VDP which will be formally launched within Shillong. As you're aware, the city itself has just
12 VTPs, which is very inadequate considering the multiple challenges we face from drug abuse. So the status as of now is that we're trying to encourage more and more Dorpashnangs to come forward, partner with the department so that we are able to have foot soldiers against the menace who will be also working in tandem with the state police department. A lot of these details can't be shared in the public domain because of the various nuances that involve drug trafficking. But I can assure you that we have stepped into new territories which have not been covered earlier. The kind of raids, the frequency of the raids, you will, I believe, appreciate that the government is absolutely serious to tackle drug menace. However, for the details, how the modus operandi, etc., I will discuss with the Deputy CM in charge home, who is currently not in town. Kalong ka aka ka basung shirkai hakaba ka wei ka long kami kat ba kadang ya lenti kalaklat no hasyan nakaching syayu hakawei ka kali ka balaja hakasing uplay jong ka tayo baladap hakat armer bernihat jong ka Ribhoi district. Hakajing ja aksiden ka shirkai ka wei ka long kami kalaklat no hasyan hadin bagla syayu hakawei ka kali kat ba kadang ya lenti hakasurok ba National Highway Bandrio bagani kajing ja klaja hakashitrek ulber arajar arpun Rio. Hakapor kumbalai bijajan niat akatan kat armer bernihat. Kani kelong kami kebala klano kani kebala tup kerteng kum ka apsana katun arpun reus nam gerta. Kawasyong basa aksyong dharamila hadalgau jong ka distrik Darang hakajela Asam. Bat katrei haka bhai hotel. Kat kum ka kubor beliau lum ni tu bakani kelong kami kebala klano asyan kadang ya lenti kani kathan. Hakabakan san kawai ka kali ka bamla bani tu kelak tenra bat yo akan ki benta ka clear. Haduk bahkan dapra. Bat kena kali kalau pet kerat nak kena kejaka. Nak kali yang kipat ba kebeli i kena kejingja kala mare mani ajing erap. Mereka kena kelong kemi kala klat no hasyan bala pente patch ki pulet jong ka tanat bernihat. Ki balon ban penlong ya kejing toket halo kena kejingja. Hadin bala penlong ya kejing toket ki pulet klara no akan met jong ka sukanong po civil hospital ban le ek postmortem. Baru ban thwet ka kali ke bala yu kena kelong kemi bat ki pulet kenang penlong ya kejing toket. Kawai kalong kami kalaklat no kat ba arngut kiwai pat kelaman saujur haba kawai katrok kit dawyong kalakela bat yok ban ya kakali maruti kabakila syong kabalaja hakasngi balang hakasnong bindi hati ha East Giant Hills District. Kawai kalong kami kebatak kerteng kami kong esteliting ila duk no ila kejing kat ba arngut kiwai pat kelaman saujur hadin ba ketrok kit dawyong kalakela bat bani kakali gisyong hakasnong bindi hati ha distrik East Giant Hills. Ini kejingja ke besngosi kelaja ha kami ke South Trip leber arajar arpun Rio ha kapor kumba prabaji iai. Kat kumki kubor blai olum lai tho bakani ketrok kit dawyong ke berani number ML kat blai ie ibai saw nyulai berang tu bani pu dawyong syikikar kana do bilat belum snong. Mereka bapoi kena kejaka kalakela bat ban kali martikar ke bawah Jawa. Nalor kani ke waipat ke kali marti gypsy ke berana kemat jongka lasya ban lang ha kena kejingja. Itu bah ke kali martikar ke basyaban ke dan langut ke beliau arnut ke gentai bu ulunongnya ke berang wan nak wai kejing kawai nak senang wa jer narpo. Maraja kena kejingja ke pat ba bagi kulit ke lawan menyerap dan sei ke basyaban dak bapendan kam ya kali po silom ban kerja idong belatap ya kali. Lagi belum mensau lepen ket marmar syaga civil hospital hak riat ban yo kejing suma. Ki pulit geladap ban register muka rumah halor kena kejingja bat ha kebakum kena kepor kejing toket ke babnya kena cikemat ban lap ke dau ke bapunlong ya kena kejingja aksiden.
O registrar jong ke school ba Northeastern Hill University Nehu o Professor K.C. Biswal ulaman saujur habakakan huan kirunar kala thombor u hakamiet jong ke skibaar hajan ke ISBT Mauyong katba udang tmu ban let Guwahati bat kipulet kedang twet juri kirunar ki badon kti hakani ka kam thombor. Hakamiet jong kalai terek uleber hajar arpun rio. O Professor K.C. Biswal ubadang sushimti como registrar in charge ke sekolah ba Nehu. Ula syasyo baca abam ki beliau ki bamlap ni itu dorkamat akatan maulai bypass hajan ke ISBT Mauyong. Kat kum gejingnya tu ki pulet la subah bagi dan kumalai hadu sanut ki runar ki belatap ela ki dorkamat ki bala kawang mau ke kali turas Asam bat bom ya o Professor Biswal kat ba udang temu balik Guwahati. O Professor Biswal ula mensaujur ki benta ke klik bat menta udang dan apa gejing syak sumar Hanigrims. Walau lalat na kejing mah, nrai udang dan apa kejing kemi ibnia, jong ki doktor ketenat neuro. Ki pulit keladap dan register muka duma hadian ke FIR ke belu ujor, bat menta kidang bishar bnia ya kidur na ke CCTV, hasilan ter ke maulai bypass, ban lap yakini gerunar. Habalayo menekran baru Presiden ke Northeastern Hill University Teachers Association Nehuta, u Professor Lakon Kema, halor kene kejing ja. Ula penram jor kene kejing syak thombor da ke Bukadawru, bakani kejing ja ke Jashabar ke kampus jong ke skul ba Nehu. Kumta ke Nehuta ke sengu lengo baka penpau bakim tip lagadai kejing isyun shimet ne neki weipat kidau. Mereka syania bagi pulit kene ke badan kam kat kumkaan. U Profesor Lakon Kemau Bukadawru baka Nehuta kam itu u Profesor Biswal kumu registrar kamar udai bawan na ketura kampus. Kabapen ken ya kerukum terikam jong ke skul ba. Kaseng kena bawa Vice Chancellor Profesor P.S. Chukla ulapat banuan jika kampus kumba sauspa anyuk sausngi bat upenyat kam tang na Guwahati. Kila kentu ya ketenat putih ban syemigi senjam mardor namar bawa Vice Chancellor usak satang sau benai ban syongpat. किससे विश्वास अच्छा आप क्या पोजीशन में हैं यहाँ पे अभी मैं तो आए थे मैं तो प्रोफेसर है मैनेजमेंट का हाँ हाँ खाली जस्ट लाइक इंचार्ज दिए थे अच्छा ये जो हादसा हुआ आपके साथ मांडे में उसके बारे में बताएंगे क्यों ये हुआ और आपको क्या लगता है क्यों ऐसा किया गया तो क्या हुआ मुझे इतना मालूम नहीं जस्ट आए थे काम करने के लिए जाने का टाइम में ऐसा हुआ अच्छा अच्छा तो कैसा हुआ थोड़ा बताएंगे कितना आदमी आया था मैं तो गाड़ी में गए थे दो 4 व्हीलर जाने के बाद ऐसा हुआ माने ये हेड में लग गया कुछ चोट है ना लेकिन वो रास्ते से तो बहुत सारे आदमी जाते हैं आपको क्यों अटैक किया है बताइए सर ऐसा मुझे मालूम कोई आदमी आएगा प्रॉब्लली अटैक कर दिया हाँ। नहीं कुछ पहले आप जब यूनिवर्सिटी में गए थे पूछने के लिए बातचीत करने के लिए स्टूडेंट लोग आपको कुछ कहा था हाँ स्टूडेंट के लिए बोला था वी आर नॉट एक्सेप्टिंग रजिस्टर इंचार्ज ठीक है सर मैं तो नहीं एक्सेप्ट करें मैं रिटर्न हो चल जाएगा आपको रिटर्न हुआ था रिटर्न टाइम में ऐसा हुआ मंडे में हुआ था हाँ लास्ट में स्टोरी सर डे फॉर स्टोरी ओके टाइम में 4:30 सर कितना लोग था इतना देखा नहीं सर O Presiden ke Northeastern Hill University Teachers Association Nehuta Profesor Lakon Kema. Ula penramjur halo kejingja besengusi ke belajar ya o Profesor P.C. Biswas ke belajar manakal lai trek uleber arhajar arpun riau hamaulai bypass. Wala kane keseng jingna hikai ke penram megane kejing syak thombor hendrai ke lepen miru iki babun kejing keli halor kejingdan uni uno hikai hasilong bat kerukom tungkam jong Vice Chancellor. Abakran kilat patai kubor ke santrik uleber arhajar arpun riau u Profesor Lakon Kema ula penram jor ke jing syak syo jong u Profesor Biswas. Bat kentu gibor pulet ban le ke bran kam man toket bat penstom ke bran kti. Ula kedawru bagaseng ke sengu lengo bakumno u Profesor P.C. Biswas u budi uno hikai ha ketenat management hatura kampus udan hasilong. Kani huta kalong bagi jing syak thombor kamdai ke bejah hapo kampus kumta kimtip ke dau tenrai la kedai ke jing isyun shimet niki weipat kidau. U Profesor Lakon Kema ula pensyai bagi huta kam itu u Profesor Biswas kum u registrar in charge. Kadau kalong ba udai ubuan natura kampus bat kat kum karukom priat kam jeng skol ba u registrar umdai banlong na ka kampus natura. Kaseng ke kena bau Vice Chancellor ke skol ba Nehu Profesor P.S. Chukla ula pep banwan ke skol ba kumba sauspa anyuk sausngi badu peniat kam tang na Guwahati. U Profesor Lakon Kema ulong
Bakim pediang ya kanu ke jing thongkam balalet u Profesor Shukla na Guwahati klam dadan haka kampus. Kani huta kelapan pau ke jing solengo bawat la Vice Chancellor usa satang sau benai ban chong that. Ndrei katanat pulih putih pat kampat jim senjam ban penpa yu ushka kampus ne ban le wala keseng ladap ban ujor bunsien. Iba ngim itu nama beri umdan ni umal la South Spa nyuko South ni. South Spa nyuko South ni la ajak na poka campus. Umtre ki kam jong uang ni poka campus. Nanta u elak bentuk la jaga kam kan niru. Te kino ki appointment bawa ayan tai bak hangi kalong bea. Te kumi kita le ngim itu. Indai kumu naik kan atra ngi peremjur ba kajing sya Tombol Indonesia short ke orang hak mengi ko media ya kata ni peran kam long ya ni gajuk ba ni imang ni gajuk pa nang star antara mungkin ni jinja ni susi mungkin ni kai tengah trai le se khamti bha ta wala ja bikli u le se ke ga dawa ja yu kunta nangai scam ba le se don hi ke daw ba ngim mi thu na mangi mi atep tangi mi atep ma mi ya trai lang den mi thu ke kam le Tamalong ni pada ni itu i kumu register. Ya kata kan saya nama ba kami batung do Shukla nantai penu ni itu. Nama kaja kami apa ka kerjami ya kata ni saya bukan kerja show na roba ni itu ya kata nama kajing imyo boleh lesen ni tip ma saya kena kerja show na roba ya kata ni Namar unde nangani ka campus ni tengi ngileng itu hat sala dawi ngakmat nga ngano itu ini namar unde nangani ka campus ni ngatrai ki ni kan portu ai te pun ngi itu namar je ya kendo te la dawi ngakmat nga ro te ga no itu de ni kai wa wana portu la ka le ka kami distrik ham kwa bali phai no namar nantale satanga no salmonai bukan kurka semua itu kam jepang ni nama openai Julai ulakon di tambah lontar beriba ada umlah menteri kam di sekolah dengan resign nama uang ngatrai na po Guwahati ngatrai na ngklip tambah longka Guwahati kam deka kampus niru nama ka border niru teka kut apa megalian di ada umdan ni ami te ulang beriba ubri umdan ni nama PBC dan ni kia trai kam jepang de kremna trai kam usu Usim tangkat tulap ya kata di kawai ko bagi lada penpau na bun penai mentang na penpau ya ka ministry ro ngila tho sia ka presiden ro ba umi buri ukran tre mentala ka tu ko la sistem tam ko mo pi ha bisa yu ko mo pi atu lo yo tama ni na ka de ka seng bade ni bat ba ulang ba absent na po ka campus na po ka headquarter ukran ngal ha ka jing tre jamu na markat kum ka Tandon ba de bentre tu de bentre apa ka headquarter national khamtam Indonesia warga kerja nama kan nihu ka boundary kan nihu ka re betang apa kerja lama kerja sabar ka jalan kerja President ke Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC ubalongru u MP Barim ke Jala uba Vincent H Pala ulong baka seng kampat yakran AA na kabentak election siteng samoy jong ke MP Lok Sabha henreikan apshwa hadu bandadap shibenai ke jingklat no jong MP ke Lok Sabha u Dr. Ricky EJ Singkan bat kalapan paru ya ke jing bomhun halor ke mangtengka jong ke Sorka Meghalaya Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee kelakdo ya kejingbam hon halor kamang tengka ke sarkar keladapan pemerintahan wala ke sarkar MDA kala pelut palat hendreu hajar lai spak kelur tengka nak bentak kesenam hajar arpusan hajar arpunreu General Secretary ke MPCC uba Manuel Padwar ulo keno bakani ketengka kampus upat ba ubaduk besok dari karung tang hakikiti gikat tu kani gibreu badan bor Ula kedau banaka nyos pa anru pau klur tengka bala penduduk kesenam hajar arpau hado arpuar kebentak kebahaya kalet tang sekawai kekenhuan bap penlong ya kiberus pa banang ruspa bat kibaduk bakin nang duk wala kejun pelur kakot kakia kakio syaka hajar klur tengka uba Manuel Badwar pat ulong bakani kedai namar kejun kiudor kidawai dakum bakat saunak shispa om namar bagajing syakri kala khambha ke MPCC ke Sokya lor kejun kiau ka drop out rate dan ya kejun e no school stengpor ula kedau basau pulai nak shispa kilong yang ha Meghalaya kidai kibadan ki kemie ki bamdan show yo kepala ni ki single mothers ki ba penlong ya ki ban hab e no school stengpor ki kon namar kejun kerdo kam
bat kajing bambiang ka kam shispa sing. Kat kum ganiti ayok kumba ar punyo point nyo kendai nak shispa kata kumba kendai hado shpulak ngot. Kibreo ha megalaya kidang long gibadok. Uba manual badawar lo kentui ke sarkar ban penbentai ke pisah syabaro kinong shong shnong. Balengi kwa ban penmi ya kani shakmat namal ba ngi ui lai sautili ki ba le singi khap ya pet kham benya. Kabaningkong kadi kata ka capital expenditure meaning kabajing pelut ke sarkar hakno rukom ban kentiu ya kayo kakot ban kentiu kata ki asset creation kenang ba hadian habot kindan ki jingmi ki bapher how news nem ubaw yad man hakani ke sarkar ko ong kala pelut kumba 100,000 crore lais 100,000 lais pak na pesan crore namata ka capital expenditure ini capital expenditure kamde tanggawai kadang artli jad kadang ka capital outlay but kadang kita ki interest payment and so on and so forth hoi ke sarkar kala khampenut khambon ini ke interest payment ru kala nang kiu khambon shushu kala poi sikiu kala poi kumba arspa crore sisnam tang ke interest payment telada ka sarkar ka sedang penut khambon ru nginget ya kata hoi kala penut khambon ini habak kut pan kajingkeli ka bakham ngi kwa ban kham pen suthu iki paj ba kalong ba kani kajing pelut jong sarkar kapoi sisah ne em siki paj ba ki baret ki baria kapoi sisah ne em siki paj ba ki badon kam ban kentiu ya kayo kot jongki kapoi sisah ne em bat ka penmi ne em kita ki jat kam ki bapher phina paj ka unemployment rate jongi hapo ka state Meghalaya kala dei kumno ru 100% plus lada pipet ka unemployment rate jong ka urban le khamtam hasor kisor bapher kala dai kumba khat R% kam dai ka bakai ka unemployment rate lada pipet khamtam ki khna ki benang khilung menta ki benang wat ki kam ki bapher te ka jing punlut jong ka pisai jong ka sarkar kat jing pet jongi hi ngim yu i ba kata ka spa ka pho ka lech shisha ni em sikita ki pre bapher ngan chu ai pitang iwe nuksa how usnem nadu usnem arhajar arfuar deh arhajar arfu hadu usnem arhajar arfuar ngisai ka data jong ka PWD baki omba kumba news pa khat sau crore ne news pa sau crore ka PWD ka penlut ki project ki bapher jong PWD ki ki arsnem hande la da phi pej pan na kita ka pisah ka baka la penlut ke PWD ki projects jong ki public projects ki bak penyan ka PWD kumba saus pa tam crore ka letang sa ubay brio ka letang sa kawai ka party tela da phimut sisa ba kata ditang ka nuksa bak shu ai tang ni iway department takamut sisa ken ha baki om ki brio ka spa ka phau ka letang sa khindiat ki par ka spa ka phau ka lanang pen kiu shu yaki kam dei ka dei ba shukran tin ham saya mo kala dei tin ka ba se ka shong nong rim ha si sahi te kita ki jing penlut yang sarkar kita ka peni ba ka sarkar pleng ha kanu rukom la ka penmi ka pisa ban penlut makana ru mdei ba ka ong ba ka ai ba bon ba ba nambat kentiu ka yo ka kod jong barokhat ban improve ya ta ka quality of life jong barokhat ne ka shu ai bi tik bi tangi ki bre ki jong la jong shu ai bi tik tangi ki bre ba le si ke nang khaw ka spa jong ki le si ke nang khaw ka party ka ba dang rule menta to kum ha ka ta ka kenti la da pi pej ba ke yap mano ngi yap ngi pej ba te la da ka sarkar ka pen kop so kan no ru ba khala pen lut pisah shibun ban kentiu ya kayo ban kentiu ka state ne tu ka jing kentiu jong ka state kata ka GSDP ka bala nang kiyo ka nami usnem kata ka spending ka bala nang kiyo man usnem ne habakut pan ngim yu i ba ka tu ka spending ka lej pan ne em shi babon ngur ki breu kiyo atang khniat ngur ki breu kata ri ka first and foremost ka bangi kwa man kli ya na kaliang jong ka party ya ka sarkar ka bamenta bat ngi kentu ya ki lada ka long nang ni shakman nai le kan kumta namar ba kalapoi ka kalapoi ka por ka bale sing in a pet in ya churum cheneng yu i bopon palat ki khna manta kim yo ka kam ka jam kim yo ka ta opportunity ban trai kam ru ngi mi i sisa hita ba ka wealth creation mo ban ong ka spa ka pho ban kan tiwi ka yo ka kot kam dale sisa hi ki pa ba ro khat la dengi phai pan na ka capital expenditure let's say ka health department mo ka health ukari ke ta ka bansu ong no ka health jong ki ba hi bansu ong dai ina pet kum ka long menta ha ka health budget jong sarkar kum ka ong ba kala spend pisah laki laka nadu pinapen nadu usnem arhajar arhuwai hoan ka spend tang kum ba 6,000 crore ha usnem
arhajar arpusan arpun riu kalau spend kumba arhajar krore ke lalong double ngam ong ba ka klem spend ke sarkar hendai lada pipet sisa hipat ya ka kot ka khia am kham tam ki mar ki mata jung ka kot ka khia lada pipet ya ka CT scan machine lada pipet ya ki dawai lada pipet ya ki ru ki ba penan kam sisa hi ka kot ka khia ka kot ka khia ka de ke ba ka inflation jung ka kot jung ki mar ki mata jung ka kot ka khia kim de ka inflation ka bade jung ujhur ujhem ka inflation rate jung ka hapo India jung i menta kala de palan ya ka khat 100% sisnem meaning katiar ka basyongdor macam senam sispa tingka menta kala syongdor sispa khat 100 tingka lada pipet tang hapo ka new plus nem kala double ka rate telada ka sarkar ka ong ba kala spend khambun handai spend hai kamdai tang nakalan ka pisah wa pila man spend handai habakot pa ngi kwa ban ui hakanu ko kom kan ki spend pila penlut ne man thit ki jing thia khambon pila penlut ne man thit ki machines let's say kum ki CT scan machine ki MRI machine ki ba khambon handai lada pipet sisa ka kom spend ka pisah ngam tharai kan le ka bon namar tang ka inflation jong ka ru kala palat ya ka ka ba spend ka ba penlut haus nam 4000 arpau let's say 6000 crore ha o ar lada kenya ka jo ka pisah hau ni usnam menta kala poi ko 6000 plus 4 crore telada ki penut 4000 crore ngami i bakal akiu sisa kata ka jing spending ha po ka health department te ban ong hi bangila penlut pisah khambun mentai ka health department lada supet ngami kanum poi sia po sia ka madan ken ni te semua man su omno ki bala pau mde bagrap ni susna mangi kani ka socio economic review jong 2025 jong ka sarkar jong Meghalaya hi ka peni benia ba hi hang ni bawat ka jing kha khun ru na kisis pa ngut ki kilong kami ki ba khun tang ba nyo pho ngut ki kha hapo ki hospital la na ki kha ha ki ka kital bengi khot ki institution lai pho ngut ki kha be hayeng na ki tu ki lai pho ngut ki ba kha hayeng ki om tang 100% jo ki ba let's say don mano ki don ki midwives na ki mano ba pen kha ki ba bon hi ki bri ki pat yo kata ka basic healthcare ru hadu menta hapo Meghalaya jungi telada fishu omba pila spend kata pisah khambon hane ngim yu i pat ba kata ka jing spend jo phi kakta sisa ne em yo uduk usuk kakta sisa ne em ki pat khamtam chenong kendong pli kidang wan hi ka tu ka jing sitom menta wat ka vaccination ru kadang duna wat da ke ru kadang duna ngam yu i ba man laus nam kanang kiu nang kiu habang i ong ba ka state kala nang kraw ka spa ka pho habang i ong ka state kala nang kraw ke ngi ru ngi kwa ban i ba ka quality of life ru ka de ban nang kraw ke ngi kwa ban i ba ka jing im jo ubri ru kanang bahaken kamdei ban chu ong no tang su bun tang ka pisah ka jing ma ka long ba ka pisah ka ba penlut ka sarkar kam lai chu pa ba te ka sa kot bitang hi tu ki khniat ngot ki bala pam lu ki ka pisah jong hi jong ba khan jong ka pisah jong ka bari ka hok jong pa ba ki la bam ka spa ka pho ka da ba ka lai tang si tu ki benang ru spa ki nang kraw ka spa ki benang du ki nang hiar ka yo ka kon ba ki nang hiar ka ta ka quality of life la dang hi pe ya ta ka healthcare kum ba kalong mentang ngau hi nakaliang ka parti ngi di man ngau hi ka sarkar ba ngi kentu ye ki ba lese ka ka budget phila depsna ndai pe company shu ye ka ba phidi ban le ye ka ba phim ban le namar ba na thalai ka apoi ka pot menta hi ban pe ka chabangi phai ka jing jinjar ka jing system khamtam ju ki pa ki pho kala nang ta shu ye ka imlang sa lang jungi teladangi pe pas se ka education ro ka education ho on ka jing puli ka jing puthi ka ke ka bangi sngo ba ki don kam ha handai kumno ka sarkar pan man hakani tang hauni snam man taw snam ru ka sakut betang hita ilai hadar hundus pa crore kata ka spending jo ka sarkar menta ka education lada pipet pat ka ba shakhmat makanaru ngatrai nga u honorable CM dingi hapo ka assembly hi upana uang ba ka estimate jo ka education kan datang lai hadar lai pa crore meaning ya ka spending jo ka ba spend man taw snam bari ka spending ban spend nunus nem uban wan kan hiar hadu lai spa crore lada ka hiar ka lai spa crore te balik ka education sector jungi kamiyu lada pipet ya kan ka data ka da pau hi hang ne ngathalai nga hapo state jungi hapo ka secondary level higher education tang kumba khatsau ngut khatsau percent deh na ki spa ngut tang kumba khatsau ngut ki student na ki spa ngut ki student na ki liang ki shenrang ki ba continue ban pulih tang kumba
arfu arngut na ki sis pangut na ki liang ki kentai ki ba continue ki ban pulih tang kumba khat prangut ki student na ki sis pangut ki student ki ba continue ki pulih bomod hi ba bon hi ki student menta kim tre su ban pulih ki la kwa ban mi no maka jing pulih balai ki kwa ban mi no na jing pulih lese ka sarkar kam penlut bah kan haki ki jing don kam ka balese ka ban yarap iki lada pipet tang kum ki kot ki selaru ngamong ba ngidi ka de ka kamram jungi ban keli lo di barok hai ki jing keli mo man la ka pon nga pet nga phai shadum cheneng wat man ki kot man lo snem ki pher si pher lada shukhen men jonga i pulih class 6 menta nga song class 5 nga de ban len no sa class 6 next year ngarang la em ban penungkam da kajuk kot ke bai puli men ne la da pipet ka syllabus mentam man lo snem ki pen pher and the let mamut ban puli da kajuk kot ngamla su ban bujuk ban puli da kajuk kot namar paro khoi ki kot islam aro khoi ki la phelot te mo kata ki ka yeng ka sam ki mi ki pa kin khap thet si thet kot thamai haduk anu ki la ban ofot to om fi nga ka education kam ni ban su pher hadu ata man lo snem ba ki khna ki ba puli ki ba puthi ki bleu kim don su kata ka bor ki ban le thet ki kot thamai man lo snem kim yo shu kata ka jing puli babon tak daw kin sedang ban is non sa ka puli ka puthiru te kan ni ka khata ami ke pat wal na kalyang sarkar ru kam tre pat ban penut ban pisah kam tre ban om ban kentiu shu kata ka kot ya kata ka jing puli puthi jadi ini lightly ek bangang asno ide ban shu on no ki di shot ma jong ka jing penangkam jong ka jat ban riu jongi ka wei di kata ka kot ka khya ka wei di ka puli ka puthi pat ka wei di ka mnu phi penut di ka pisah ka nu ka kom khnang ba ka pisah ka spa ka phau kan me ki pai ba na kini ki lai kan ting pe kat jing pe jongi ngi i ba sarkar ka ya bakla palan bat hapo assembly ngim yu i pan ba ka sarkar ka pe benia te kini ki te benta la da phi pai ka dei ken ko hok ban la ngi kli ka ji kli de ka dei ken bang ngin su thu ba le se na kalian ka sarkar kat nang mi usnam de ka poverty ka nang kio ka poverty jong ka state jongi nga threnga ka ba publishing na tu ka organization jong ka sarkar ka niti ayog ka ong hameghalia hadu 27.79 arpho hinyo 0.8% arpho hinyo 0.5% kade kata ka multi-dimensionally poor people which means kade ka poverty line people arphu hinyo yeng na ka shispa yeng kibrir kimyo ka kot ka kata ka yo ka kot ka babiang telada ka lom ha kata ka rukom tu super khat ma phika education ru kambyang ka health ru kambyang kibrir kidang taban ka jingduk te sha e ken kan ya kata ka jat ban riu jung telada kidang bon hi ki central grants ki banangwan chene to obviously ki GDP kan he telada ka bon hi ka loan ka bawan chene ngam ong ba kum ba su ong no UCM jungi ya kran sipang ki saski project phina ka ma ha ka to ka pre budget discussion ngam ben ni to kabyang kita ki saski project ke ulashna kata ka sinking fund ru ka ba ong ba kin siu byang ki don ki bang niyo ngamong ni katulu ka ka pasniyo te ka biang lo di tu barokhat ni lada ka growth jong ka economy jong hi kala dei sisa kata ka 10% kata ka 9% ka ba let's say outrun what ik state ki ba khambon ru dei nei habakot pat ngim ong ken ba ka tu ka growth pat kata ka jeng kentiu jong kata ka yo ka kot jong ka state hi ban ko bai kam dei pat ken ban dei tang sak khandiat kti ka jing ong jong hi ka long ba habakadam ka growth ngi kwa ba ka wealth creation ka de ban dei barokhat ken mentakan mentoy yu lada ka state ka ong bangi ruspa andai habo pai ba pa habo put uduk te habo pai ba baro khat pat umyo ko sa ka ba ka mga sutieng ay kalong ba khamtam ki khna ki pli jungi umyo ta ka kam ka jamru ta kan mentoy yu kan spa ka pho bo ta kala le kan se khendak ti ta ka tu kam dan yu mentoy an te habangi ya tre ka politics habangi kwa te ngidi ban kentiu ya baro khat ke Presiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H. Pala Ubreru MP Berim na Shillong Parliamentary Constituency ulapan pa bagasang Congress kan 4 ekran halot election steng samoy syaka Lok Sabha haduk mendatap Mashimnai hadin ke jingklat no uba Ricky AJ Sengkon uba Vincent H. Pala ulakan thok jor ke seng VPP halot ke jing penna ketong plo jongka ulong bakalong ke bamehap ban kran kam san perthai hakum kene kapon namar kumba khatar haduk katsan sngi dang shedap ja ke jingklat no UMP Dr. Ricky Sengkon Lakro bagi bayang basam kidang dan kajing smusi bat kibreu kidang wan jengok ke yang kesam baru ulong bos ngo ba kamlong ka badai bane keren kamsan pertai hakum kene kerpon habakli lar ka kongres kane kun biang uba Vincent H. Pala ulapan pau bagaseng kalaban pha do kurtong matmai bane koni kene election rai kene karai an sashim hadian blai selok hapo keseng
lakan tat bansiem rai ke bakloi bat ulas ngolongo bakumno ka VPP kala bansiem ka rai tang hapok ki kendiat sen. Kani kejengkran ba Vincent H pala kawan hadian baga VPP kala dapat bana ba spokesperson jongka Dr. Batskam merbo unong kurtong jongka na kabinta ke election steng samoy. Ka VPP kala dapat banten kre kurtong jongka bat ka kongres pat kerang bat ya kanong rem ban buram shwa ke jeng snusi ke yang kesem. Bat bandang ape kapor ke babiang bansiem ya ka rai ke bakat dur. But the by-election is too early because, now we believe that if somebody died, especially when the sitting MP died, we normally feel that still in the house people are still mourning, normally up to a month. So we'll take a decision after a month. Number one is not only the family will be mourning, but the supporters also, many of supporters also. And very important is that when any sitting MP died, we have to inform the parliament, and the parliament need to come in the gazettes, and then there'll be a obituary in the floor of the house. So the obituary has not been done in parliament. It should be done either on the 9th or 10th. And after that only, then we should talk about the politics. Very important, you should know that, Ricky Sangkon is not Sangkon, he is given to his father's title. Otherwise, he is Ricky Tariang. My wife also Tariang. So a lot of in my family also related to him. So I know the family well through my mother-in-law, father-in-law who are close to the family. So then still people are coming to the house. They have to yet to do many other things, especially many friends, out of 5 lakhs people who voted for him. So many could come, many could not come. Some of friends may be at that time outside. So it's only 10-15 days after his death. I think it's ethically, I don't think that is good for us to decide on the ticket, to rush for the election, because we have 6 months time. We have to do within 6 months. Enough time. There's no point to rush. Otherwise, it will be like insult to the family who have just had a big shock. It's not a normal death. It's a strategy which we cannot imagine. Therefore, we have to wait till the family also feels that it's good. Then we have a respect to the MP also who was there when he was MP, and we have respect to the chair also, we respect to the family also, and I think let the parliament also finish the obituary and then we decide. I think there's something wrong in the VPP. They only lip service to Ricky Sangkon. Otherwise, what's the hurry for them? Till the parliament has not been even finished the obituary, what's the point for them to be in hurry? It's only 10-12 days only. There is something wrong for them. Maybe they want to give a ticket to someone. So that doesn't look nice in our culture. This is what I stand. They may have a different feeling, but my feeling, many of our people also, senior people, we discuss. He said, no, don't do it, because it'll be like, you don't respect the family, you don't respect the sentiments of the people. So this is normally will happen. I think maybe they thought that election will be within 2-3 months. And, VPP is a party which is in the district council also. They have 4 MLAs also. I think they should have thought better instead of. Anyway, since they have gone ahead, I think they know better than us. But this is what I'm feeling. 100% Congress will contest. Only who will contest, that is a matter of, we have to decide. That decision is not by me alone. It's not by the NPCC alone. The AICC has to agree on that. We have to inform the ICC. So we will start a process of inviting who's the aspirants who want to be there. So we'll start. So, but 100% we will contest and we'll announce at the appropriate time. But I think we should do well this time, because we have enough time to prepare for the election. So I'm very confident that the people has experienced all other parties, and definitely people will look back to the Congress.
Presiden Kakasi Students Union KSU usamla Lambok Starwell Marngar ulong bak expert committee kamshim lawan ra ya kanu jingpin kala ya ka reservation policy jong ke jalla kumbalak milanti da kipat ba bat ka KSU ka yang ha kanong rim badai ban kenteu no ya ka bha na ka saupho na ka shispa shaka sanpho na ka shispa na ka banta ki jep bin reu khasi jaintia klam dakta ya ka bha jong ki jep bin reu garu. Presiden ka KSU ba Lambok Starwell Marngar ulapan pau kijing sokya halor ka kaipot jang ka reservation policy ka jilla. Da ka bakado bak expert committee ka belatong na sarkar kam lawan ra ekano kono kijing kala kumupat ba kumilinti. Habakran ni gilat patay kubor ba Lambok Starwell Marngar ulong ba ka KSU kelajuyang kanong remban pen kala ka baha tungkam tungjam nan umenchwa kanang banedai ba kijing yat kapor. Kaseng kadawa ba de ban kentio ka baha na ka saupo nakashispa shaka sanpo nakashispa nakabentang jat bereu khasi bajantia klem dakta ekabha jongki garo namar kijing mun breu kelakio bha ha kaliang jongki khasi jantia uba Lambok Starwell Marngar ulapan pau bak expert committee kelas supen serwaka ekapor namar do mentaga kai pot kam 98 wando kijing mod bagi kenhon bapher gilai mereka dang ne kumjo hi kumaklalong na do kesnem syajar kendai sepanyo puar Ulang balak milanti bagandon ke jingpen bha bak jingpen wandor temai. Mereka makalong hi ke sarkar kelas supenan kapor namar bakamdon kanu ke jingkela ke basisha. Kaki SU kelapan kre banlum ke jingelang jang Central Executive Committee rengkat bat ki rios ngutu an ki ban nak slam jong kaseng. Kathong jong ke jingelang kalong banyatai bat bisharpnya alor ke kamat kebaidai bak reservation policy. Bancimi kesenjam man pensengo kemat ke sarkar banweng ya ke jingno siliang. Ulapan ko dagbaong baka polisi kamdai banyak kumjo kumajulong boros kata. Mereka di banyak dur baka jing shisha ke bomenta kerang banwan ra ke jing biang ha ke jing tungkam tungjam ha ke jela. Kumangiyang ba tupo ajumut kalong ba. Pagkatino ka ba tungkam tungjam jingi. Cek medyo nyutra. Mangikiran sa pangkajing ya jung kapor kang tan asdang banbun. Kajing don jung pat asdang bun. Kini kun jung beri nyutra ipor kawai. Dan nagaliang juga seng kini kendiat sengingin sa syong perkat sebelum jinglang antara si isi kita nang ki badai pang ka an kanun katakan sel juga seng ya kebangan state health ni taipang kunung perkat tu dia kena sekmat jadi ngikan jepang expert komiti ni ba kamdan ni kata kalong kumju kalong boros kata di syagin komiti tu expert di pen dan sim penwandori sejak ajumut trong kenhun per rai kumbolong i kamdan i kalong super sawaka e bo dan liang juga sengin sa syong perkat naga yang sisi ya ing plan ting sinjam pan perkat mai de kama kabang ya persuwe sarkar nabangi mitang ni angur ba kadendam ke jingkala haga tungkam tung kata ha tungkam tung jam bat ka puli putiru kanang ba kanang don chu be no sidia kata rojol Kat kum kacing ajing mut jong pihi ya ka expert committee ke balam ka papi ke doh kacing ajing mut jong pihi ki baboni ki si ajing mut jungi pada ka expert committee to bagi ajing mut to ka iru kamdan ni ngam ta nrai lomba ka kongsan bangi kedau por ka lomba hi ikta ka pha jo ro ni sum lakta nrai ni kwa ma kanti no na ka so pho san pho yo kun jo bri ni tra ta pa tum ka tum jam nam tep ki wegi ajumut kumno le na gele ko semi ajumut kumta mai be pension ore mai jeng pon pan jeng ya to ko le ko golong ika to ka report na expert komti ni kam dan ni ka nya ko no ka le ko long kumju hi de sno ba ki ta jeng ajumut so pi long ne le tang ki ajumut ki sun re bugun balang i kla mi shmat ajumut re expert komti ka shma shem ni we ru ajumut kum ko re Hajinya cukup por kam tam macam kiu jung pun pat semua bak sarkar hampir kat rumah. Panik sa kaju ke polisi ngasrai kam kamu bade dan kami perpan tempat rumah kamu berisi dan bisni nunu hentai long. Ngihap soto kenang bak kata aku makrem kom kenang bak kata polisi kan dai bak no syariam har kum tum kam tum jam. Da kajing sokya halor kajing tray torti halo kajing shnaya ki artle ki surok PMGSY hakisnge ba arjung katayo ka sinjuk kirang ba shnong road wa umpli kila ujor ha deputy commissioner Karibhoi district wa Abhilash Baranwal ban tuklar mardor halo kajing tray torti ya kajing shna surok
Da kejing sokya ba kejing do jengkermen halo kejing tre torti ki artli surok balamang lembaga skim PMGSY. Hakalai trek bleber arajar arpung driu kino ngelam kesenjuk kirang basnong road wa umpli kilet banbo da gedor khas ba kejing ujor hau Abilash Baranwal u Deputy Commissioner ke Distrik Ribhoi Bandawa mencim kia Mardor ban tuklar kejing tre torti kini surok. Kat kum kejing ujor jong kini kesenjuk kirang basnong road wa umpli lu ujor halo kejing tre torti ke surok no umden sebernihat. Kabadan kumbalai pupra point nyo kilometer bela pentre dak MP Agarwal Company. Bagi surok da arpo mer syo umdap kabadan kumbasan kilometer bela pentre do ba Sunshine Makri. Kini ki surok ki deiru ki bahap apo konongpo bat umdan constituency. Habakran ki nong kubor uba Arul Makri u Secretary kesenjuk baru ba Angelus Maring rang ba snong ka umdap dumu. Kili tu bakum kesenjuk hadin baglayo kejing ujor bat ka jing pensno nagi pat ba halo kejing bomhun ba kejing tretorti nagi artli ki surok iberi ubut luom jong ki kampen roy kani kathan kum tak senjuk kalabo da kejing ujor hu Deputy Commissioner banyu oleh kabadon kam kini gerang ba kilapen pau ba kat no kum ki pat ba basong basa kini kithan kidap da kejing kemen baik sungu roy sarkar jela kabla pai kemach kejing e abla mat digi pat ba nong let no wan halo kejing sneo kabla palat jong ni surok mentala kum ba arpo snem Baglas ngo kumen habali I balawan kini kejing snaik surok. Ndre mentaki do pada kejing kermen ban I bela syukre torti yaki. Kilapen pauru bahaswa bagi pat ba ken mat biang kejing e nama kejing tre torti yakni artli surok. Kumtak senjuk kala ujor badawan u Deputy Commissioner ban Shim Kia Mardor. Bat menit jurip hirup daladir engkat kinong ilam kesenjuk ban lap kejing shisha baro. Ngade u rempasnong jong ka umjong agaju kapor u secretary jong ka senjuk ki sang rempasnong jong ka rudwa umpli. Ki snong ki bakan thup nadu ka jowe terter marman kuliah terter hadu ha pernihat kajinlai kenu jongi yang audisi hante hapo DC office hapo ka office rekam jungu kadai agwede bakajin libu komplain jongi ya kajin rekam jong ka company Agarwal ya usurak NUS kata nadu nangkai napo umden hadu ha bernihat ka nadu basdang jong kajing penterikam hi ngi layui ba kajing torti jong karkom terikam kala long sa palat haka ju kapor ngi ai hak bankong ngi ai kublei ka sarkar ya kajing sebun jong ka ya kajing ai jong ka ya une usrok tenrei kajing torti jong karkom penterikam jong katai company kelapan susi ya upat ba babun balang tam ya gitu kiba ya gitu kisnong kiba penerkam ya uti usrok barabar di kum ka senjuk kabapet ya kabah kamiat jong kai imlang kasalang kamtam jong kita kisnong kibangal adep jar kerteng benne ni penpau ya kajin susi kabakrau namar ba ngi ladep mat ya kajin sitom jong ya kajin sniu jong ti surat naki lakum no arbus ne mensua ndrei hapdeng kita kajin ya ab jongi hadin baga sarkar kala penbana bagala dep ayo ti surat ndrei wadla kataru kamsem penhun mensim yangi tang nagadau jong kajin torti jong karkom trikam jong kateka company te ngi kentu kum ka senjuk ngi kentu ya kibor ki balor kamtam u MLA ini ki MDC arngot jongi nangta hakju ka por ya ka office jong u Deputy Commissioner jong ka Ribhoi District bakin penlong ya ka joint inspection kanang ba kakam kanlong ka ba kabayahun lang bro ngade urung ba sinong nakasinong ngap demu hakajingi dan lang rangkat kini ki para lok rang ba sinong jong kadong kathan jong kane kasenjuk kapanggil form te upat ba ulak komplain kibabun ki ba ki komplain habede ba utai usurok bayat naborni terter samdan te kajing pet jongi kum kinong ilam sinong ba imdon kajing hun ngi ba kasurok kastang siapa palat atat ba karong kamdas kem ba haba phia nyu da kejar umau umi deita te kum kinong ilam sinong haba ngiyo ya kasurok ngikwa ba at least kanne lese dagi pausnam takum kinong ilam snong ngade urung ba snong na kasnong dap demu bat kadon kalenti
kaba ngaru hasnong ngayo kabayat nar pumer syamdap but hawidei ba kane ka surok kabayat nar pumer syamdap ngai ba ka jing trei torti kalong kumju kumba kalong katai ka surok kabayat naborni syamdan te bunsin kumunong ilam snong nga komplain but hawidei ba kontraktor umpan sengap ya kata ka jing komplain jonga te hakane ka singi ngilawan sa DC ya kendu ya DC but UDC hi uloong ba nakaliang jonga kumunong ilam snong ngadei benai da kacing tho awai dei ba uni usurok bat nga kermen ba nakaliang kontraktor kit kli lam na banta kane ka surok ngi kum kinong yo jing mentoi ngim kwa ba inyo ya ka surok menta ka singi bat lasai hab ben repair nadin ka surok da pipe nadu katai ka ba naborni sha dan bat kane na umdap sha syakoi kunaru kibun kibenta kiba kila repair menta hajing sya kampat dei ke por bakin repair namar ba kidang sudap sna dang hakini ki khendiat benai te na kaleng junga urum basnong kadai tang kita he blai sibon Ka Vigilance Defence Party VDP Jonkashnong Quinain Nong Ladau Dribhoi District Hakasiba lang kalamaham ting ikipat ba bakimday ban bret jaklia ne ban penyap ikidok ka hakawa umran but hakane kasi ka VDP kala late ru ban penko ikibenta jonkani kawa batam ikinyut kibala bret pathar de kipat ba kibawan kai nga kum nakaliang ngi try jaka ngi Siya hi ban sa jan mo ban yuwan sungkay tang balong sungubha burom lem kenyi traja ka ngi imja na kane ka pentor ki briu nang way bat ki siwan penjaban ki pentor telong ngi doni ken ka jing iu mo ban ya berat patar ki bilor ki pastik ngi siya hi ban yuwan sa jan yuwan kai tang balong gumta kan mo iburom lem ngi Kinongket kam jaga Village Defence Party VDP jaga Shnong Kuinai Nong Ladau Hak sautere guluber arhajar arpun rio kilami syakmat ban pemi dek jing maham ke beteng ya kira pat ba ke bejumlian man berat jaklia pathar gi bitor kiat bar wa ke jing penia bagi dokar ke ba berbi akwa umran ke badana po uput usam jong gane ke snong nagaliang ke VDP Quinai Nong Ladau pelalam kemat do ba lansius simle presiden lam aki dikon nado ki samla ba kilong kemi hadian ba klio jing ujor na kapor sikapor halor ke jing lek lamakor jong pat ba ke bejing sultan pulik songkai harut kene kawa dan kawa berat ikjabo agani kesni kidkhot jaga VDP kilalit banjurib kene kawa bat bantam ru ikjabo jaban uba lansius simle presiden ka VDP Quinai Nong Ladau ulapan pau ke jing sokya ka bajur halor ka jing don joki breu ka bajumlien ban le klamakor ha ka bagi judan ru ki breu ka bakaren ya kitien ke baklamakor ru halor ka jing berat pathar ke jabo le tho ru badai halor kene kanong rem Manakaliang ka VDP kala syumkia ban jurep ya kene ba bat banto sendan ru da kejing tho ban maham kipat ba pakin kiar na ka ba penjabo pathar kene ba bat ban berbi ya kene ba kabala ban lam kejing yap jong ki dok kha kene ba susu ru lapan mena bala don ki breu ki bamlen manle ki kam ki bakam akor bat ada lap yaki nakaliang ka VDP kan syembet dilat ki beteng persya ki bamlen ban le persya kejing maham ki bala bu penyada ya ka ba umran te hakane kasngi ngi nakaliang ka VDP Jongshnong Quinai Nong Ladau ringkat baru ki members kilong kemi mo baki members juga senang jongi habede benaka VDP ngilami menta kasngi banwan hakane ke jaka da ka mesim ke ba sungukia ba manla kapor nakaliang jongi sewan duty hangni meski menit teng wat hakisi singi blade mo si sande ngi sewan duty hakini ke jaka kay ba susi kalang ba nakaliang jungi ngilabu alaisin ke signboard hangte halor ngilashna ke signboard ngilawa handai kat bang kita shna signboard ke signboard kidangja te nakaliang jungi ngiban se menta kasni hapan mi hakani ke jaka ngi hapan bemana pai ba lengba ilat pathai kubur namar ba ka ke baja hakini ke jaka kalang ba kibun ki parlok nosol snong jong kadong kathan jungi kini ki area jungi mo ki pelong kini ke jaka kum ke jaka bakin le sungubha baniwan yadi yabam anda kilaiwan bani di yabam kilai buat ki sedang sebani ka kam bani khalai ya timsi timsang te nakaliang ka jungi ngi penpau bangi smusi habangi lap kum kita ki paiba ki bawan hakani ke jaka ban sim kabu haki kam snil
te nakaliang jongi kasnong kuinan hi berkawai ila shem ya kani ka kenti ka menta banwan ban pen bana ba lada nang ni syakman ngidang lab ya kinu kibawan bandi kiat ban khalai bani timsi timsang lani ban lek nenu kikam claim akor ngi nakaliang kasnong nakaliang ki VDP jongi snong kuinan ngin le dak batenge bat ngin kem yaki dak bat ngin penstam katkum ka snong ka jongi te kinu ki balai I kani ka khubor menta kasngi subha ban simkia bat wat namong su kum hakipor gladem endang ilayo bat piang ba gim don jitip ngim tip te nani syakman halor bang ilabuk saimbot ngila syak penja subha simkia bat wanom lek kamkai ya kade ke ga bangi ngila maham epi te bat nakaliang ka jongi menta kasngi ngilayo ban mi banile syakini kiwa kibadon hakaput ha baru sodong jong kani kasnong jongi da ka bangi lalet ban maham ba ngimbet ya kinu kibreu kiba berdawai kawang bom kangjar lane kinu kikam ban pendu ban pensniu ya kido wa do te nakaliang ngajongi ki VDP jong snong kuinain ngi maham tenge ya kinu ki ba peniap dosmon ya kido wa balada ngilap ya ki in penstom katkum ka snong ngajongi subha simkiai kani bat phimdei ban le sting lane le kamkai ya ke ga ba nakaliang jongi ngi lakhang pasha ip ngim khang ki pai ba ki ba juan ban penungkam ngani ka wa ban sajan phila ban wan ban sajan ban sum ban sai phila ban khwai hanrei nakaliang jongi ka ga ba ngi khang pasha kalang bai na ka manta ba pin jabo kam tam ngani ka penthor haran kat kini ka tai jaka mo ki ma pau jing susi namar ba ka jing khang jongi hi ka dei bai ba ngim sha ban di kiat ban khalai ban timsi timsang ban le nu ki kam kan makor te nakaliang jongi tang kata hi ba sai sin ka ban oi pi ba ngim khang hi pi ba pinwan na ka manta ban sai jan ban sum ban sai phila ban wan hak no ko por na ka kam da habai de ki kam na kam ta ka ba ha hakim lang salang Menteri Rangba kejala ukan rat ke sangma ringkat bat usimbut Menteri Rangba ubak mi eka kampo yeng ubak Preston Tensong hakase palai jong katayo ke la sam yek sithi thungkam ne appointment letter syaki hajar khandai spa hanreu pau prangut ki blayo rung kam thumai hake Megalia Police hake jingalang kebalalong ha 2nd MLP Battalion Ha kasantre gulber hajar arpuhun rio lasam sithi thungkam nagabenta menpendap iki hajar kandai spa andro pupra teliki kam kebelat teli ha ketenat pulet kejela bat kebabon tam gejing thungkam kadai ha ka armed branch constable kebelong syajar sau spa kandai sau teli ha ka unarmed branch constable kidon nyo spa arpu teli ha ka MPRO operators kidon arspa santeli bat ki fireman shispa kandai santeli bat ki batam kidene kliang ka UBSI driver fireman driver constable operator but mechanic hakani kejeng lang lepun ku buramru gidkhot jong Central Recruitment Board hakablai dan lang ke Director General ki pulet kejela ikong ainong rang ki officer sarkar ki pulet kejela ki bahayang bahasem jong ki samlai ki belarung kam thamai uba Preston Tensong ula banjur halor ke rukam trekam ke bakuat hakabai de bagejeng penrungkam bagi samlai ki layo ki kerdan kedai lengba kejeng trish tom jongki bad ula kentui kini ki samla bagi de ben ai ke bahatam bad banyai ken mawela ke kamram ban syakri ki patba da kejingkit klia bat da kejing sngurit Menteri Rangba kejelau Konrad Kongkal Sangma ulong bakni kejing elang kadai gaban sakan mau ke history jong kejela bat kani kala bandai ke bahe atam kejing sa miksiti thungkam ba ke sarkar kadap da kejing sngu sarong ya kani ke kelemat ulong bakni kejing penrongkam kelalong ke bajwat bha namar keladon hadu silak nyopo hajar ngut ke bala apply ya ke beladon kam bancim khiati kena di bor bakni ya kani ke kam ulong ba ke kamram jugi pulet kelong ke bakongsan bha namar klem kejing don ya ka syongsok syongsan on amla setia benjam seprang batkin amdan du ki kampen roy bat ula kentui gini ke balarung kam thamai bagi don ke benta ke bakrau ban penek ke syongsok syongsan bat ban ai ke jingsingan ya ki patba ke jela habangin beteng biang ya ke kubor sa sing impen ken mau ya ki mat bakongsan jong ke kubor Pak ke election committee ke VPP ya ke Kapten Dr. Batskam Marbo banyak kun ya ke election MP Lok Sabha ngampat ju sngo badan bapak kelan yam shua banyu admission ong uba AL hek syakring ke samla haka HNLC ban ai ke jinsio ke babha bat ban train ke benta ke ri bat ke jat ben riu ong ke DGP Klat Hassan kalong kemi hadian basayu kali hakat armer bernihat Gela bat ban katrok kit do yong yaki kali haben di hati Klat kawai kalong kemi
Tombor kirunar ya register kan nehu. Yo pedang Arhajar khandai spa andrung prangut ya kashiti tungkam haka Meghalaya Police. Bat kasat rong kusi ha amkoi ban penne yala kariti dustor. Kipulit ke Jela Meghalaya haka singsat jan jong katayau kila penlong ya ke jingalang haka 4th MLP Battalion Mauyong haka bala priang ya kiksau pulit ki bala rong thamai haka kam bala ai khublai pat ya kiksau pulit ki bala shong thai no nakakam haka jing a jing shakri ke jongki ke bala palat ya ke live house nem ya ke K9 unit. Haga aku praterik rempang Arhajar Arpunrio. Usumbut Menteri Rangba Kejelau wa kemiru ektenat korbari Kejelau wa Preston Tensong. Ulai ke seliut ikin huan kibele shimbentah kejingat pariat kebakentuk belang ya kiksau jugi pulet rengkat baki handler neno hikai. Kum kejing pediang ya ki syaka kampulet. Kum kadak jong kejing buram ya ki artli kiksau pulet kebela syong tat no nakakam. Uba Preston Tensong ula pendeng da kita kemai kini kiksau rengkat kejing dan lang ke Director General ki pulet ikong ai nongrang ki he officer pulit pat ki bagi. Ka K9 unit kelapan iru ekasap pada kejing tebet jugin kisau ki beliau jing kai hak banwat ki tiar pen betai kejing buri ya kejing di ki babean babane kun bat ki rusni. Lalor kaniu sembut Menteri Rangba ulah plat ru ik artli ki kali jangka K9 unit. Habakran kejing yalang ba Preston Tensong uloong ba menshwa la sedang ya ka K9 unit da kejing dan tang nyau teli ki kisau pulit. Ndre mentak ladon lai punya uteli. Ulai ru kejingero eka K9 unit alo kejing seiso ha kabaki lalap ya kitiar penbetai ha kibala buri ha East Garo Hills, South Garo Hills, but West Garo Hills. Banlat ya kinu kejing jag besngosi. Bada kesnam Arhajar Arpulai ha ke distrik Ribhoi layok ben kurup yu drugs heroin wasongdor san kelur tengka. Bad menta kesnam layok kurup henrius pak kendai puwei poin san sau gram na shilong. Ulero ru ya kinong kmi ikini kiksau na ki handla namar ba tang baki ya lang ki bat ring mensiam lang haga kam jengki. Bahula aku blai kiksau pulet ki bala syong that na nakakam bat pedang subhapat kiksau pulet ki bala rung thamai haga K9 unit ban ai jing syakriya kejela. We gather for a ceremony that is unique in spirit. We are here to witness the passing of the baton, to honor the silent heroes who are retiring after years of selfless service, and to welcome the new K9 recruits who will carry their legacy forward. Since its inception in 1975 under the CID,
wing, the Mera Police K9 unit has been an indispensable pillar of our security architecture. For 5 decades, the K9 units and the handlers have been our first line of defense against the invisible, the hidden sin of narcotics, the cold threat of explosives, and the trail of those who seek to evade justice. In recent years, the unit has recorded notable successes across multiple districts, thereby safeguarding life and maintaining public order. On explosives in the rough terrains of East Garo Hills, South Garo Hills and West Garo Hills, or K9 teams have sniffed out danger in highly sensitive zones. Every detection was a tragedy averted and a life protected. On narcotics, our fight against drug menace has been bolstered by the sharp senses of this unit. From the significant breakthrough in Riboy in 2023, seizing heroin worth ₹5 crores, to the recent recovery of 691.54 grams in Shillong just this year, the K9 units have proven that no concealment is clever enough to bypass their vigilance. Watch how the decoy agitates the assault dog. K9 liquor and K9 cargo are now being released towards the decoy. These K9s are trained for control, attack and suspect apprehension during high-risk operations. Upon command, they can pursue and neutralize an armed suspect while remaining under strict handler control. Ka National People's Party NPP hakasi balang jong katayo kala penlong ya ka jingrakhe ken mau buram ya ka lengku sngiyap ka baship housnem jong let porno agitok sangma ubalong unong seng jong ka NPP bat menteri rangba barem ke jala bat ru uspeka barem jong ka Lok Sabha. Kinong yalam jong ke NPP jong ke distrik Riboy ha ka sautre uleber arajar arpun rio kila penong ke jingrakhe ban kan mau buram ke lengku sngiyap ka bashipau jong upurno sangma unong yalam ba unong seng jong ke seng san perthai NPP belaklat no ha ka sautre uleber arajar kan rio Hagane ke jingrakhe lawan manishim bentar uba sosteni sotun menteri keterat sarkar bat MLA ke Jirang constituency uba daman bat lamare MLA na Umroy uba Charles Marngar MLA na Mohati ikong Rona Kemdej MDC na Nongpo uba Clement Maulong Presiden ke NPP Riboy nalor kiwi-kiwi ginong yalam keseng. Habakran na kani kesengi bro ginong yalam kila kran halor ke jinglong ba ke jing tristom jong purno sangma. Ulada na ke jinglong ke besngauret ba ke jing angnot ke bakrau kan ai ke jing syakri ke bejanai ya kipat ba ban kentio ke jela hagi babon kiliang. Kila penpauru bo purno sangma kumu menteri rangba ke jela ulano senyang hagi babon kiliang. Udairu ubreo ubam juliak siliang yanoru. Uba sosteni soton ula penpau ba kumu kertong ubenengkong nak NPP na ke Jirang constituency hak election arajar kat lai. Ula yok bene kenduk markmat ba purno sangma ba ula penpau ke jinglong ke besngauret ba ke mensia menteri stom na ke bentau pat ba ha ka bula syam kini ke jinglong hau purno sangma. Om tang kata yo purno sangma la itu da baro akari India ha ka ba ula longru speaker jong gayeng dorbar Lok Sabha. Ulalong ru menteri ke sarkar Pedeng, ulabat ru menteri jong ke Jela Meghalaya, bat ule kon ru ke election presiden kari, bat ule yok sya ke jigit bagi jigsanya ni kipat ba, laong syo uba sosteni sotun. Nagarilum garo lakha la warna la penhe pensang yaw ni unong elam. Uban poi shadow shedeli uban sinsha ban peniai
ya kari India. Komu Union Minister ubala pet lakmi lagi bun snam. But komu nong yalam ubala kit laba nagabantaban kintiu ya ke jilla bat kumju ya kari India hibro koi. Ya kan mau haki program kiba ulit sapi sangma ya ki jingkren kiba juklet lanu haka bedai bat ka contribution jakan jingno senyang kajong ki missionaries kiba lawan hapo ka jela kajongi ban set up lane ban bu ya ki institutions kiba fair kiba lawanong ki khun samla mangi paro ibai ngiyo e ke jingnan ke jingtip ngiyo e ke jingsa lingba ki missionaries ude nongila mo bakrau jongi ulet sabi sangma juklet ya ka contribution lani ya ka jingno senyang ka jongi missionary nama ba ka jela ka jungi ujunyo man ka por naga poshak por ba ka jela ka jungi ka kiustet lingba ki institutions ki ba fair ki school ba ki bodon ba ka jela ka jungi ka ba ki missionary ke lawan ban seng ban pinsu thuir ya ka education la de kata ka pule ka puthi batai ling ba ka jingi ijngai kata ka visionary leadership ka jingi ijngai ka jongu bola jit yau ni nong yalam ubala la ban shim ya ka de ka lingkor ban kit ban ba hadin bau pa ujong usa Conrad ki sangma lalet no nagani ka slajo ko portai yo nongelam ubamanta usa Conrad ki sangma ubari national president jo National People's Party badha ka jo ko por kum chief minister jong ka jilla megala ka jongi ka jilla ka megalia ka jongi kai ya ke jingkeladur ya ke jingwandur haki kampen roy ki ba fair lingba ka jingkit kli lingba ka jingstad lingba ka jingsngorit bat ka jingla ka jong honorable chief minister jongi sa Conrad ki sangma uba ulit sapi sangma ula kerku kerbang bajit yau ni nongelam ban kit ban ba ya ka party National People's Party Kumshibanta bansin yang shaka imlang salang hakasing sajan jong katayo baladep ke Glenmark Foundation rengkat bat ke Society for Action in Community Health SACH kila pelat pat ba ya ka weka kali kit nongpang kabal ai kerteng daka Health on Wheels ban ajing shakri ya ki arpau tali kishnong hakatain riphoy Banang penklan yang kerukom ajing sumar ke papaka ban penpoi syakitan nong kendong nak kebita kejing mentoi kipat ba. Nak kaliang ke Glenmark Foundation rengkat bat ke Society for Action in Community Health SACH. Hak arpu pratrik urempang arajar arpun riau kilaplat pat ba ekawi kali sumarpang belajar kertenggong ke Health on Wheels lane ka Mobile Medical Unit. Kajing temu jangka Glenmark Foundation bat ke SACH banwara dengan projek nak bentak arpu teligi sinong nong kendong haga distrik Ribhoi. Kalong kenang bagi lajik sumar ki belong nak bentak kilong kemegi ba armet ki kilong kena bekirang ba onla ban penpoi sikinik sinong gi bajengai. Nak jaka sumar pat ba. Bat bayan la ban poi ru hakapor ke babiang. La plat pat ba ia kene kekali Mobile Medical Unit dau Dr. Celestine Lengdo UMLA Kumsning Constituency Kumukongsan. Haka jingidan lang Principal Secretary ke Sarkar Jela Usampat Kumar,
Nata gajinan lang ka Sweta Monjal ke Chief Communication bat CSR Officer ke Glenmark Pharmaceuticals, KP Rajandran bat kibai-kibai. Nagaliang u Dr. Celestine Lendo habakran nagane gesni ulapan pawe ke jingkemen halor ke project jang ini kenhuan. Ban penjan ya kilat jing sumar skipat ba akit hanu kendong. Kiba kampaji nagi jaka sumar pat ba bat kitu gibawan nagi long gieng kibadok. Kiban long shisha ke jingker kui kipat ba ban yo kilat jing sumar kiba paka. Ulapan pauru ke jing sngongo ya ke Glenmark Foundation bat ke SACH bagi la syeme ke senjam daga baong ru bakane ke mobile medical unit kan wanra ya ke jing mentoy shibon ya kipat ba. This will really bring a lot of changes in the facilities that we provide to our villages. When I think as a doctor, we find that most of the diseases that reach into complications is because we fail to detect them at the early stage. Let's take diabetes. If a proper screening is done at an early stage, we can always avoid the renal failure. We can always avoid the retinopathy, and so on and so forth, the complications that comes out of diabetes. So this is an opportunity for our general public and villagers in a special way to get themselves checked. And I'm very delighted to hear that Madam Shweta has mentioned that this machine will have, not Madam Shweta, Master Rajendran, I think, that this vehicle will be having basic pathological tests, ECG machines, and the other common tests that can be provided to the people. So I look forward to the changes, as our Principal Secretary has said. If this gives good results, it can be replicated in different areas of the state. To know that this Health on Wheels will be covering 15 villages every week. That itself is a very reassuring statement, which goes a long way into providing care to our general public. Banyale ban pennet pensa ya kasat tenrai hagala sing play jong katayo ka dor barsenong amkoi gala penlong ya kasat rong kusi hamadan amkoi amlarem subdivision West Giant Hills hapedeng jong kejing ipo ipi. Kasat rong kusi ke kasat tenrai kum kadak ban penpa kejing sngongo kejing itli ba kejing pennet pensa ya kejing herpateng kariti dostor bat galariti ne ki kulong kuma. Hakani kejeng rakhel ya dan lang usembut menteri rang ba kejelau ba Preston Johnson menteri katanak Putih Putih ba Lakmen Romboi ubalong ru MLA kathan MLA baremo ba Stephenson Mukem urang ba snong ba Aibor Lamen bat kibai-kibai habakran kejeng lang ba Preston Johnson ulai kublai ya kedor bar snong amkoi kabla penlong ya kasat rong kusi bat unget scam gane beteng man penek pensa ikana kasat tenrai Uba Preston Johnson ulong ba kasnong amkoi kedai kabla paunam ba bat kala kring ya kinong jeng okai perthai dari kamdan pat iksurok kebabiang ula kular kinong elam snong ban penyo ekajaka ban mang pisa ban snai kesurok haga negathan kenang ban kentiu syo eknegathan haga kam jeng okai perthai bat kanong ru kejeng mentoy bat kan pensuk ya galet kawan ni pat ba ulong ba andal hadap snai kesurok na shalong hadu automobile ukermen scam beginong jeng okai perthai kintu na keleng saudong ban wan chikene kajaka bat katana jengok kai perthai kada ni gathong bat kentiu ki jaka ki babit bebiang ban long kum kap liang ja ya ki brio kan gathan bat ki pateng banwan Kajuk kebangunan orang di kelab pensuk sibunen. Mendesuk kumaki por jom Yemenshua. Yemenshua le school kumo pihak ya 1,000 kilometer. Mulai bentak kam desuk kumda. Menshua orang tidak panggil kebriu habis bek kamet hadiah kau bentak sam kita. Ada yang beriu habis bek kamet sikit nong motor nak ya kerja. Bentak orang dia kejil susi 10 minit lakit lut ke pertai berkawin. Pi kata kadai kajing im kajuk kabung im benta ladang minang bat penengkap ngoti kadai ka berhasil
Ngai ladang nak kenal kalak ban yalam yang syaka basni. Te ngakwa ban ong epi ya ka snong ni baru kawai hak bedai bat kidi ki memorandum. Kawai ya tadi kemandan kamtam menai ramba snong bagi sekretari snong gila latai agak bau CM ru pula anai berpulang ia kan dengan sampai nak minta kan kemandan joki kum no banle bat kabak kamtam kawai dei bat kasurok kumo opi ngakulan ngandut ban kular rada ki penjuang jaka kata kade kebetulan bat kawai kabak ngaprai kabaki ong ia kan ni ka kawai dei ban simtino da ka piludi ya kan ka surok border area ya kaniru ngan kerpat ya USDU jeni ang wetu salek ko bikin kam ya kenduk ban modal area development officer mau marbul bakin tanpa na alayo otot de ban perlu aka perlu ding perlu aka perlu ding jeni lada adon sa kabel tuku atau pak ni Ladon kajing tunggu berkepati yang atur pancen video. Bun aja nusi kena mengintik over nok nengi. Kaplu di nama kesitop sisai gini. Kibukli nama kamdon ke komponen kami oman repair ban maintain. Ya kisrok ingin simpi nok mengi. Kenang bahkan pensuk ya kaya kayen tabit kabian. Jong kena kesenong nak hanya politik. Te paralok baro da kitu ki kubor ngila pois ka bakut jang ka tu kubor jang ni mentah kata yo in se syam yang bat pi lasam tayo ku play shibor